Gqwetha Thulani Mngomezulu u hehla leswaku Senzo Meyiwa u dlawe hi longwe Thwala. Khoto ri vandla rintshwa ri na mfanelo wo tirhisa vito ra Umkhonto weSizwe kambe ANC va lava ku aphila xiboho lexi. Vakanela mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ri perile. Vandla ra African National Congress ANC ri lava ku endla appeal ehenhla ka xiboho xa khoto le henhla eDurban. Khoto yi bakanya xikombelo xa ANC xa leswaku vito ra Umkhonto weSizwe na mfungho wa rona ku va swa vandla ri ri roxe. ANC va ri vito ra Umkhonto weSizwe kumbe MK hi komisa na mfungho swi ta kanganyisa vavhoti loko votiwa n'hweti leyi taka. Vandla rintshwa leri rhangeleke khale ka President Jacob Zuma ri thyiwe vito ra Umkhonto weSizwe. ANC va yisa emahlweni na nyimpi exikarhi ka vona na vandla ra MK va lava ku tlhontlha xiboho xa khoto xa namuntlha. Khoto yi bakanyela etlhelo xikombelo xa vona ka swin'wana swa swona i ku pfumaleka ka xihatla, ku pfumaleka ka vulawuri. Xin'wana xa swona i ku va ANC yi hluleke ku hlamusela nandzu wa leswaku ku tirhisiwa ka vito na logo swi ta pfilunganya no kanganyisa vavhoti eka nhlawulo n'hweti leyi taka. Nyimpi ya mbilu na moya wa Umkhonto weSizwe na ndzhaka ya yona yi le kule swinene na ku hela tanihileswi vandla ra ANC ri kunguhata ku tlhontlha xiboho xa khoto ya le henhla ya KwaZulu-Natal mavikinyana lawa nga sala ku nga se fika nhlawulo. The issue is not about ANC emblem versus MK emblem. It's about what has been seceded to the ANC as a trademark that belongs to the ANC today, which is Umkhonto weSizwe that Zuma has got. Jacob Zuma didn't go and call his party Umkhonto weSizwe with a different emblem. He called it Umkhonto weSizwe with everything and only added party at the end. ANC ri yise xikombelo lexi eka khoto ya le henhla eKwaZulu-Natal hi xihatla. Khoto a yi enetisiwanga hi nhlamuselo ya vandla ra ANC. Jabulani Khumalo loyi a tsariseke vandla ra MK u ri u tsakile endzhaku wa vandla ri hlurile ekhoto. I'm happy that the ANC has been shown that they can't fight the MK. We are unstoppable. Whether they like it or not, they must just forget it. We have won with cost, which is what we've been looking for even before. It didn't happen, but this time we got it. Exikarhi ka swiendlo leswi hinkwaswo, khale ka President Jacob Zuma loyi a nga murhangeri wa vandla ra MK eka ballot ya 2024 a nga hlongoriwanga eka vandla ra ANC. Vandla leri a ri rhangeleke eka titheme timbirhi. Zuma has been playing these tactics because he wants to say he was expelled when he has expelled himself from the party. So that tactic equally works for him in galvanizing victim syndrome approach of Jacob Zuma, so to say, because he thrives on that. So he wants to say he was expelled. So what we will not do, we will not stop what we're doing and basically convene on Zuma, who has left the ANC. Hambi leswi swiendlo swa Zuma swo ka a nga xiximi ANC swi nga erivaleni, ANC a yi se teka xiboho xo hetelela eka vumundzuku bya yena eka vandla ra ANC. Gqwetha ra muhehliwa wo sungula eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa u byele khoto leswaku Meyiwa u baleseriwe no dlawa hi longwe Thwala. Advocate Thulani Mngomezulu i gqwetha ra Muzi Sibiya naswona a karhi a konanisa mbhoni ya vachuchisi ku nga Sejeni Bathu Mkhula. Advocate Mngomezulu u ri maphorisa va ringeta ku pfalapfala ntiyiso wa munhu loyi a nga balesela Meyiwa. Ntlhanu wa vanuna va le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana na Orlando Pirates hi 2014. I vumbhoni byo khomeka leswi hi leswi vuriwaka hi gqwetha ra Thulani Mngomezulu. What is gathered on this statement shows that the person who shot Senzo Meyiwa on that evening was Longwe Thwala. We submit that the only way, my lord, is for my learned friend to call these witnesses. This is contained in the defense case. Is not contained in the state case. Kambe Mngomezulu anga yimanga kwalaho u byele Sejeni Bathu Mkhula un'wana mufokisi eka nandzu lowu leswaku munhu loyi a nga dlaya Meyiwa i un'wana wa lava a va ri endlwini hi siku ra mangu naswona swi humelele hi nkarhi wa nkwetlembetano. Senzo was shot according to the evidence that I have
as a defense, was shot when he was separating Longwe and Zandi, who were fighting. Mgomezulu u tlhela a hehla leswaku ku ni leswi tumbetiwaka maphorisa hinkwawo lava khumbekaka ya hemba ku sirhelela munhu wo karhi. They all cooked this evidence, these investigations. All right. Yes, they know who they were protecting. I view that as an insult when you say we've cooked. We are not bought to cook something and present it before the court of law. Kambe mfumo wa kaneta. He wants to rely on double hearsay, what someone told this witness that whose version he wants to put to the witness. Mgomezulu u boxe leswaku vuxokoxoko hinkwabyo byi le ka xitatimende xa buti wa Senzo Meyiwa. Toloki yi vuye yi hlaya xitatimende xa sifiso lexi kombisaka leswaku hinkwaswo swi vuriwe hi mutshamaxitulu wa xipano xa Orlando Pirates Ivan Khoza. I would like to state that Mr. Evan Khoza told me that Senzo Meyiwa, my brother, was not shot by robbers. These were the actual words of Mr. Evan Khoza. As a please, my lord, in all fairness to Mr. Khoza, he has submitted a statement refuting these allegations. That statement was disclosed to the defense. I think it's improper, my lord, for my learned friend to put a version here before court that he knows has been refuted by the person to whom it's being attributed. Leswi nga rivaleni hi leswaku swihehlo swa Mgomezulu swi le ka dokete ya vumbirhi lebyi hehlaka vanhu lava a va ri endlwini hi nkarhi wo dlayiwa ka Meyiwa. NPA a yi se teka xiboho hi dokete leyi. Masalelo ya mintsumbu ya vaakatiko va tiko Agla na Botswana ya ha ri ku kamberiweni DNA ku tiva mavito ya vona. Lava nharhu a va ri bazini ro ya eMoriya eka magandzelo ya Paseka. Bazi ri vuye ri humelela hi nghozi ya le magondzweni eMukopane Limpopo laha ri nga wa no tlhela ri pfurha ndzilo rintshwa. Swikambelo swa DNA swo tiyisisa mavito ya vafi swi le kusuhi no fika emakumu, kambe a swi nga olovi ku endla swikambelo leswi. Endzhaku ka kwalomu ko ringana n'hweti, 42 wa masalela ya tiveka leswaku i ya va mani. Hambi swiritano masalela ya vanhu vanharhu ya ha tika ku tiveka leswaku i ya va mani. Ndzawulo yi ta tirhisa tindlela tin'wana ta DNA ku kambela masalela ma lava vanharhu. We have been able to receive the results of 42 have been identified. What does it mean? It means we know 42 names that were in that bus who the police must first, South African Police Service, Colonel Mutwaye must first share with the people of Botswana and the families. Matiko ya Afrika-Dzonga na Botswana va le ku tirhisaneni ku va va hatlisisa swikambelo leswi nga sala xikan'we no tsarisa mafu lawa na ndzawulo ya timhaka ta xikaya. It's a lot of work that needs to be done until you reach to the level of saying, yes, this is a person. So that is where we are in terms of the 42 that we have been able to identify. Now, what is currently happening today, the victim identification at unit, it's in the province. Aswi le rivaleni leswaku masalela ma ta tlhelela rini eka rikwavo. Hi hala tlhelo xiviko xa mhangu leyi xi humesiwile hi hofisi ya vulawuri bya swa le magondzweni. Vatswari va vana va xikolo xa Apex Primary eLenajia dzongeni wa Joni va machi va tihofisi ta holobye wa dyondzo eGauteng. Vatswari va hlundzukile naswona va kombisa ku vilela hi mafambiselo yo biha hi nhloko ya xikolo. Vatswari va xikolo xa le hansi xa Apex va dye makala va hehla nhloko ya xikolo hi mafambiselo yo biha ku katsa no tshika vana va tlimbana titlilasini. The stairs to that school, it's 2,373. Only to find that like they only having one tap for the kids to go drink water there. So such things like they are very disgraceful. So I'm not very happy. I'm not happy and I will never be happy with the situation on that school. The school, it's full of corruption.
When we got to the meeting, we were not treated as accordingly. There were some specialties that was happening, but we understood because we were not even expecting a chair there or a position there. We were just fighting for our kids' rights. They thought this thing is about SGB. It's not actually about SGB. It's about our kids' education. Ndzawulo ya dyondzo yi vula leswaku yi le ku langutiseni ka mhaka leyi naswona yi tata na xitshunxo. As the department, we can confirm that we have received a memorandum coming from some parents from Apex Primary School in Lenasia, raising a few issues. They say they don't want an SGB, which we have facilitated actually the election of the SGB on a weekend as per their request. Also, they are raising the issue of learners not being taught. We will conduct necessary audits to check on what is it that they are talking about. Vatswari va vula leswaku vana va vona a va koti ku hlaya na ku tsala xikan'we na vukungundzwani exikolweni. Xin'wana xi va vilerisaka i ku tholana hi xixaka eka xikolo lexi. Malang mahungu eka SABC. Nandzu ehenhla ka nhungu wa vavanuna va huma eNigeria eKimberley wu yisiwe eka wavunharhu kumbe wavuntlhanu wa vhiki reri. Vavanuna va hehliwa hi ku hlasela maphorisa. Vachuchisi va kombele nkarhi wo lavisisa loko va hehliwa va ri na maphepha ya mpfumelelo wa ku va laha Afrika-Dzonga kumbe Some of the information is still outstanding. We will be verifying their status within the borders of the Republic, as well as verifying if there are any outstanding cases against the accused. Hence, we requested that the court that we postpone this matter. Serious charges, because these attacks were against the police services members. You know, they are quite serious. So it will be important that we verify their status. Hence, like you indicated, Home Affairs will be part of, you know, one of the agencies that will be responsible for doing that. Vandla ra DA eMpumalanga ri hehla ndzawulo ya mintirho ya mfumo eMpumalanga hi ku hlwerisa projeke eka makete kumbe projeke yo aka makete wukulu wa matsavu na mihandzu. Project a yi fanele ku va yi herile lembe ra 2020 kusuka kona makete a wu fanele ku va wu tumbuluxa magidigidi wa mintirho no xavisa matsavu na mihandzu swinene matikweni le handle. Kambe DA ri hehla leswaku project yo hlwerisiwa hi vomu hi xikongomelo xo dya mali ya mfumo. Hlamula Mabasa wa hi vikela. Vandla ra DA eMpumalanga ri kombisile ku vilela handle ka makete laha varimi va faneleke ku xavisa matsavu na mihandzu va koxa leswaku ndhawu liya yi pfuriwa kumbe ku sungula ku tirha. Hi ku hi vandla ra DA projeke ya ku aka ndhawu liya yi sungule kwalomu ka 10 wa malembe lama nga hundza naswona ku fikela namuntlha a yi si hela kambe mfumo wu karhi ku tirhisa mamiliyoni wa tirandi eka projeke liya. Hi lembe ra 2020 kwalomu ka 1.5 wa mabiliyoni wa tirandi yi tirhisiwile ka projeke liya. Vandla ra DA ri hehla leswaku ri na vumbhoni lebyi kombisaka leswaku projeke a yi fanele ku va yi fike emakumu n'hweti leyi nga hundza. Loko swirho swa vandla ra DA swi endzela ndhawu liya va siveriwile ku nghena hi varindzi va ndhawu liya. Funds for this produce market, it's like they use the produce market like another cow where they can milk money. It's a money milking cow in the province because money goes in but you don't see results. If you can go back, this produce market started not even on the 6th legislature, not even the 5th, before that, because it's 11 years ago that this place started, but it's still not completed. So how much money has been already been pumped in here and we don't see the results of that money. Ndzawulo ya mintirho ya mfumo leyi ku nga yona yi akaka ndhawu liya yi bakanyele tlhelo swihehlo swa vandla ra DA. As the implementing agent on the project, I'm aware that honorable members in the DA are part of the portfolio committee that has been providing oversight on this project and are fully aware of the progress, the budget requirements, what are the contract values, and the progress that we've made over the course of the project in trying to deliver this facility. And I can indicate that where we are now, the structure, the construction work is done, except as you can see, contractors still have guys on site doing snag lists and minor finishing work here and there that they need to finish, and we are ready to hand over the facility.
hambiswiritano ndzawulo yi pfumerile leswaku va tekile nkarhi wo leha ku gimeta project liya. Contractor had issues of cash flow. Sometimes subcontractors will not be paid on time. They go offside. I can speak of the electrical subcontractor, the structural steel subcontractor, which are key threads that were holding up progress. But also, the normal issues that you face on public sector delivery nowadays, where communities come, they want opportunities, and if there's misunderstanding, they opt to close the site. Un'wana wa varimi eMpumalanga u hlamusele leswaku va na ku tshemba leswaku makete wu ta sungula ku tirha eka nkarhi lowu nga heteki mbilu. Quite a few of my colleagues or fellow farmers that have struggled to I mean, some of their staff actually died because they had no other market to take it to, because you have to know someone or you have to go to a certain place, and if you don't have the access to that, it becomes a problem. So the fresh produce was actually the best for most probably all farmers to be able to take their stuff there, get paid, and they don't have to worry about finding a market for themselves. So it really took a toll on a lot of farmers. Ndzawulo ya mintirho ya mfumo yi hlamusele leswaku yi nyike mukontraktara ku hetisa leswi nga sala ku fikela ku hela ka n'hweti leyi. Loko swa ha ri tano, ndzawulo yi tiyisisile leswaku ku fikela sweswi va tirhisile kwalomu ka 1.5 wa mabiliyoni wa tirandi. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMbombela, Mpumalanga. Khale ka president wa PAC Dr. Motsoku Pheko u hlamuseriwe tanihi nhenha yo lwela ntshunxeko wa Afrika-Dzonga. Marito Chavelela ya karhi ku ngomisiwa eka vandyangu wa ka Pheko endzhaku ka rifu ra yena leri nga humelela wa Vuntlhanu. Mulwela ntshunxeko xidyondzeki tlhelo murhangeri wa tipolitiki ni ku hisekela nhluvuko wa Afrika. Marito yo chavelela kusuka eka mavandla yo hambanahambana ya tipolitiki ku katsa na vandla rakwe PAC. PAC va tsundzuka mintirho ya yena eParlamente. Un'wana wa lava nga tirha na Dr. Pheko eParlamente i khale ka xirho xa PAC tlhelo murhangeri wa vandla ra African People's Convention. I have worked with Dr. Pheko in Parliament where he distinguished himself as an orator, as a passionate man, as an energetic man. He used to read a lot. He used to write all his speeches. Parliamente na yona yi rhumele marito yo chavelela eka ndyangu wa khale ka xirho xa PAC eParlamente. The presiding officers of Parliament conveys their heartfelt condolences to the family, to the friends, as well as the colleagues of Dr. Motsoku Pheko. Dr. Pheko was a distinguished author, thinker. He was a freedom fighter who dedicated his life. Parliament hlamusela Dr. Pheko tanihi murhangeri loyi a ri ni vuswikoti bya swilo swo tala. His life and legacy is that of commitment and resilience, and also commitment to the challenging the colonial narratives as well as uplifting the African voices. It is never going to be the end. Dr. Pheko a ri xirho xa Parliamente ku fikela hi 2008. Ku hundza ka yena emisaveni ku ta hi nkarhi lowu Afrika-Dzonga ri tlangelaka 30 wa malembe ya xidemokirasi n'hweti leyi taka siku ra 27. Nhloko ya vunhlori bya mavuthu ya Israel, Major General Aaron Haliva u tshike ntirho. Haliva u amukele ku byala vutihlamuleri mayelana no tsandzeka ku sivela ku hlaseriwa ka Israel hi Hamas lembe leri nga hela. Mapalestina va pfukele mintsumbu yo hlaya ehansi ka malakatsi ya miako leyi nga mbindzimuxiwa exibedhlele xa Nasha eKhan Younis eGaza. Ku fikela sweswi va huvo ya xilamulelamhangu ya Palestina va ri xipano xa vona va kume 60 wa mintsumbu ehansi ka muako wa xibedhlele, ku nga leswi fikisaka nhlayo ya mintsumbu leyi nga kumeka ehansi ka xibedhlele kusukela hi Ravuntlhanu eka 210. Loko swo hatetano vatirhi va karhi ku lwa hi matimba ku tiyisisa leswaku xibedhlele xa Al-Amal eGaza xi pfuxetiwa ku kota ku amukela vavabyi nakambe endzhaku ko mbundzumuxiwa hi mihlaselo ya masocha ya Israel. Ndhawu ya Khan Younis yi hlaseriwe swinene hi masocha ya Israel eka tin'hweti leti. Va xiyenge xa rihanyo ePalestina va ri ku tlula 34 wa vanhu va dlawile hi mfumo wa Israel hi mpfhuka xa nhlaselo wa Hamas eIsrael hi siku ra 7
Nkombo Nhlangula N'Waxemu. Hi le tlhelo nhloko ya vunhlori bya vuthu ra Israel Major General Aharon Haliva u tshike ntirho. Yena u amukele ku byarha vutihlamuleri mayelana ni ku tsandzeka ku sivela nhlaselo wa Hamas eIsrael. Mali ya laka randi ya vebiko lo pimenso na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara 19 rand 14 cents, mpondo 23 rand 59 cents, euro i 20 rand 36 cents, kasi kula tiko aka na Botswana i 1 rand 37 cents. Minkavelo a yi ri ehenhla namuntlha eka JSE. Nsuku $2,342 a ounce, platinum i $929 a ounce, kasi nxavo olimbisi i $86 na 81 cents imphongolo yiruma. Makana mahungu lama mkhomelana ka siku ra namuntlha yan'wana ta va kona eka nkarhi lowu taka. Endzhaku ka mavhengele Tsitsi Baloyi to hi tisela xiviko xa maxelo. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperile ene sa xiyimo xa maxelo xi khomele yini eka madyambu wa namuntlha. 30% ta mpfula ku ya eka 60% ta mpfula leti nga languteriwaka exifundzeninkulu xa Eastern Cape ku ya exifundzeninkulu xa le Western Cape, kasi na le KwaZulu-Natal nakona hi nga ha langutela mpfula leyi nga havaka kona eka madyambu ya namuntlha, kasi ku ta va karhi ku hunga moya lowu nga ta va karhi u suka u ya kwele eka tiko ro akelana ra Mozambique, kasi ni le ka siku ra mundzuku kona hi nga ha languta timpfula leti nga ha yisaka mahlweni ngopfungopfu exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal na xiphemu xa le Eastern Cape. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi nga kona eka madyambu ya namuntlha ku nga ha langutiwa mpfula ya matimba ngopfungopfu exifundzeninkulu xa le Eastern Cape. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi nga kona eka siku ra mundzuku hi mhaka ya moya lowu nga loko hungeni eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, kambe loko hi languta xifundzeninkulu xa North Cape kona u nga ha languta leswaku ku nga ha va ni rintshwa leri nga va kona hi mhaka wa moya wa matimba lowu nga loko yisini emahlweni. Kambe loko hi languta eka maxelo ya swifundzeninkulu ku languteriwa maxelo mo hisa exifundzeninkulu xa Gauteng, ngopfungopfu loko hi languta tindhawu to fana na Bramosspruit ku ta va karhi ku hisa, Pitori na yona ta va karhi hisa, kasi Joni yona i ta va ri ka 28% eka siku ra mundzuku. Xifundzeninkulu xa Limpopo nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa, ngopfungopfu loko hi languta tindhawu to fana na Giyani ka Siyandani ku ta va karhi ku hisa 35-40 degrees. Musi na yona ta va karhi hisa swinene ka siku ra mundzuku. Loko languta Louw Strait na yona i ta va karhi hisa mundzuku eka siku ra mundzuku, kasi languta le Phalali yona i ta va karhi kwalomu ka 34 degrees eka siku ra mundzuku. Kasi xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona hi nga ha langutela maxelo mo hisa, ngopfungopfu loko hi languta tindhawu to fana na Skukuza ku ta va karhi ku hisa swinene. Maxixi na yona ta va karhi hisa 31 degrees, kasi loko hi languta Mbombela na ku ta va karhi ku hisa swinene. Carolina yona i ta va hisa hi 30 degrees. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal nakona u nga ha languta maxelo mo hisa, kambe ku ta va karhi ku tlhela ku hola nyana loko hi tindhawu to fana na Kokstad ku ta va ku horile hi 22 degrees, kasi Port Shepstone na yona i ta va ri 24 degrees. Loko hi tindhawu to fana na Durban ku ta va ku ri Pietermaritzburg i ta va ri ka 23 degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa East Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo kufumela eka siku ra mundzuku. Loko tindhawu to fana na Mlotsana ku ta va karhi ku horile, Tumba ku ta va karhi ku horile eka siku ra mundzuku. Loko tindhawu to fana na Vukomani ku ta va ku horile hi 23 degrees. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa West Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola, loko hi languta tindhawu to fana na George ku ta va ku horile, Mossel Bay ta va horile mundzuku. Loko hi languta tindhawu ta Osontel na ta va ku horile eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa le North Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola eka siku ra mundzuku, kambe ku ta va karhi ku hisa ndhawu to fana na Kurumani, Kimberley ku ta va karhi ku hisa. Loko hi languta ndhawu ta California i ta va ri ka 26 degrees. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Free State kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa, loko tindhawu ta fana na Sasolburg ku ta va karhi ku hisa siku ra mundzuku. Bothaville ta va ri ka 32 degrees, Kroonstad i ta va ri ka 29 degrees. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa North West kona ku languteriwa maxelo mo hisa swinene, loko hi languta ndhawu ta fana na Potchefstroom ku ta va ku hisa, Rustenburg na yona ta va karhi hisa ka siku ra mundzuku. Mahikeng i ta va ri ka 31 degrees, kasi loko hi languta Tosca yona i ta va ri ka 33 degrees. Lawa ku ri maxelo ya mkhomelo wona eka madyambu namuntlha ra perile.